trabalha empoderamento positivo. Ini ani pilih maka Sofia mengaku dalam kaku mata dalam. Sofia, por exemplo, ini tem account em CFS niya. Kita beleng dili labar kita di sana nessa dia. Por exemplo, itahalo joga bola niya. Kita beleng dili, por exemplo, Anelia beleng di daerah ela equipa ide del koti la bola ne va, pues joga outro dia bola mais live niya pati. Então com a responsabilidade ni coisa. Depois kita haturu dalam, sana nessa mata dalam nos desira. Por exemplo, minha latine começo down ne memang ka alin ser latine usa. Então kita bertanya mata dalam kita boleh explicar batiro essa usa instrumento ka brinquedos ne. E bafa linha segundo yang mata comunicação positivo. Iha CFS niya kita facilitador, kita halabar se dapat kita kokot komunika hasira. Awak komunika hasira o insa. Primeiro então usa linguagem ne memang educado ka linguagem ne memang apropriado. Tambah dalam balon, jovem balon usa linguagem ne memang mais elevada. Ini saya masukkan bahaya mun labar niya. Então, onde kita facilita labar se kita kokot tambah mun labar usa linguagem ne memang labar se bel compreende. E datang maka kita punya etika no moral, kita punya